jotonw no lamsogo जों tinini update no nagi nailinai daily ni update no nailinai private job rok nailinai tei government job rok ni bo nailinai inke ni rok channel no video no paithak jora nailadi tei channel by jephro no kwrwngwi tongladi Kwtal kongke subscribe khaigi tongladi daily ni update notification magani bagai tei phungai ke search khainai di ei channel Tripura job sing haike daily no haike update notification manai je samung naitugui daily ni soya ke naitugui tongnai roni bagai Omo Channel belai ke ni roni bagai nangmani inke tei kaisa kok sagani musukoni rokno jotono je sirogani musuku daily ni update oke je Omo hai government job website rogani sakang daily ni update on roi rokrao poni foreisi website roi rojagui podre porom haige bir jagai thang sakang pilang ke daily ni update mai video go na notification sok haigra poni pore website bir jagai thang Omo haida geni rok jotono saimang kana sakang pila hangke je oro jaga sok phaya hangke bahige sinai ba haini bagui ni sakang pila Omo haigo no daily ni update sok sakang update sok haigra ge poni pore website upload khaijagata ge friends Omo haike ni rok silai di daily ni update haini bagui ni belai important ni rok daily ni Omo haike soyagai nailai tongdi daily ni Omo haike nangmani rokbo tongoi magai no interview rok thang tei podre pod Omo hai government job rok ni thang school college jotono update daily ni update on tongu poni pore ke haike pir jagai thang daily ni update on sakang sophai mani no inge padi jang tini ni update no naini leinai tei video chengan sakang ni rong kaisa sagani musugo je NIOS ni nos ni bukhak tei ni rok exam ronai hiwa sogoi tongnai rok ke angbai kwrwngdi ni rok class 10 tei 12 ni rok percentage kwbangma gini pass khlaigai manai video description ani number rojak tongo ni rok check haigai nailadi haike tadi angbai kwrwngdi tei ni rok bwskang bosoro exam rokbai class 10 ba 12 pass khlaigai manai kwbang percentage magai tei ni rok friends no salaidi brok je Omo haike ronai hi tongnai rok angbai kwrwngdi ni rok WhatsApp group by join khaina hangke ni rok bai ka hangnai jephro na update notification rok magani bagai private job ungthang government job rok ni ungthang chepana notification ni bagai Omo haike ni rok group ko join khaina di free of cost rang rok hi rogani nangya sakang poila rogo tabuk 2023-24 2013-14 rogo ungke jeng job notification mangani bagai si WhatsApp group ko join khaigani bagai si rang rok marogo Omo hai kormo bata rohi agi rogo ba Omo hai rang rok marogo ni rok ungke o channel bisingtei ei channel Tripura jobs ni kaisa group tongo WhatsApp group oro join khaina hangke ni rok free of cost na notification rok manai inke ni rok bagai belai khena kaha inke rang rok bo nangya Omo hai free na join khaina laidi tei notification jephro no magai tonai inke tini ni update no singnai lainai government job ni bukhak tei Tripura government ni Omo kaisa government job na Tripura High Court ni bukhak tei sokpai mani no sengpari nainai lainai advertisement online application are invited from eligible candidate for filling up one post vacant reserved category in the grade 1 of the Tripura Judicial Service. Tripura Judicial Service hai gaba High Court ni bukhak tei sokpaijak khoroksa vacancy najangnai oroke boni details songnani rok naigani inge proni official website o hainai di dhc.nic.in hi sniok search khaigi naikhe ni rok jotono nugui manai PDF rok download khaigi nailadi apply khlaimanai online te apply ma khlaini amoke 2 तारिख September 2024 ni siming khlaigai 23 तारिख September 2024 ni 4 ta jora apply khlai manai online boni written exam rojaknai hingke ulo saklai jangnai te admit card rok bo prongnai bo haibo ulo saklai jangnai te jotono ulo mangni saklai jangnai website no gono roni website no ulo saklai gi rojaknai ipadi tei next nalainai walk-in interview je bono naini lainai a walk-in interview will be held for engagement of one yoga teacher on purely part-time contractual basis for the season 24-25 in PM Sri Anand Ganganagar BS SB School Airport Road Anandanagar West Tripura. Interested eligible candidate fulfilling the criteria mentioned below can attend the walk-in interview on
13 September 2024 at 11:30 a.m. in the official chamber of the teacher in charge, PM Sri Anandanagar, BS SP School, Airport Road, Anandanagar, with relevant document, both original and Xerox, along with application on plain paper. Nirok walk-in interview rokni bagai nirok moke kaisa school yoga teacher contractual post kena jangnai part time ni bagai inge je interest tongnai rok nirok thangai rodi poni jaga thai inge Anandanagar, SB School, Airport Road, Anandanagar, West Tripura. O jaga wangnai walk-in interview nirok thangai maronai 13 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 ni 11:30 সময়ও nirok je interest tongnai rok hingke document ni original oklangai thangdi haike yoga teacher ngani interest tongnai rok document original te xerox copy rok kainani intlang thangdi ege nirone je document of nangnai PRTC te nirone H hai माध्यमिक नि एडमिट कार्ड रok bote graduation ni jotonw document rok telangai ma thanai salary rok ke honorarium rojaknai 2000 ke 200 taka ke hai class kaisa ni go rojaknai mas kaisa o busaknai lekhai nailadi ke 6000 hai rojaknai ke pari jeng ti next nalinai scholarship ni bagai ma kaisa this is to inform all the concerned that in constitution of earlier notification of this department okay date of 18 date extend khaige bono naini lainai beneficiary management ecosystem BMS portal bms.tripura.gov.in for online application pre-matric scholarship to SC student for class 6 to class 8 and Dr. Pierre Ambedkar Merit Award. Class 6 to 9 and Madhyamik High Secondary School with 60% mark in annual board examination for the financial year 2024-25. Detail for extended timelines are given below table. SC student oni bagai semuke je nirok skip khaima ge je mahai SC rok yang ke jodi SC rok mo hangke pa brok naigani bagai brok nainai submission khlaijanai tabo brok ni bagai nomo saklagi tongang September 25 September ni siming submit khlaijanai verification khlaijanai 30 September 2024 verification approve khlaijanai 9 October gesang phari te next nalinai driver chai 4 চাকার মহিন্দ্রা জিপ গাড়ি চালাবার জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন 4 চাকা গাড়ি ন চালকানি বাগै মহিন্দ্রা জিপ no ma চালকনাই খরকসা ড্রাইভার পোস্ট খাইমায়নাই tei proni number ro contact laidi je khaigan interest tonai rok 9774707081 no contact laidi daiti ni call laidi je khaigan interest tonai rok the next vacancy our requirement sales executive for government PBT project service provider kaisa government ni under ro hai government by salokjak kaisa private company service hai project ni service project ni samungna mak lainai je khaigan interest tongnai ro hongke sales executive post oke khlai manai proni mobile number krangdi daiti ni rok je khaigan interest tongnai ro hongke 9863679299 o contact lai dei kaisa hangke 6009201805 o contact lai di next vacancy for female become graduate for or graduate in any stream with well experience in tele accounting software age 22-30 apply soon je become course nagai ni graduation khala hangke te graduate khaige jepa course nagai ni haike ba jepa stream nagai ama hai graduation khlaijak hangke te experience tongke accounting ni tele ni ama hai accounting tele accounting ni nirok jodi se experience tong hangke o samungo khlagi manai ni 22 bosor ni 30 bosor ngi tong hangke no contact khlaisi di daitene haike samungo magi mau inke 7085 011 448 o contact lai di haike ba
9856034506 contact ID. The next vacancy reputed computer institute এর জন্য একজন এক্সপিরিয়েন্স কম্পিউটার টিচার চাই এবং দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর জন্য লোক চাই kaisa nuhai computer institute फोरोंगानि बागै computer ছাত্র রংনো মাই স্টুডেন্ট রংনো फोरोंगानि बागै एक्सपीरियंस टीचर नो नाजांनाय कम्पिउटार जे एक्सपीरियंस दंनाय रक एव टीचर अंगै मानाय इंके ते पोस्टर थे बगानि बागैबो खरकसा नाजांनाय इंके जे खायगानि मुजुगै दंनाय रक कन्टेक्ट लाइदि 7005605004 कन्टेक्ट लाइदि नेक्स्ट vacancy require one knows male commerce graduate having good knowledge in computer for a consultancy firm in Agartala. Commerce student je commerce na gani graduation khaijak te nironi computer ni knowledge rok tong hangke kaisa firm ni go khlagi manai gete Agartala ni go nengnai broni WhatsApp number go nironi biodata pathogoi manai 8787880260 go nironi WhatsApp number broni WhatsApp number ro nironi biodata pathogdi getini update ase ningsinai friends ong nirok jephro update magani bagai channel oi jephro ni gorengai tonglai di ten nirok friends ong share khali di nirok om haikene daily update manai daily update no jodi si daily update no nirok no sagani musugo nirok kahankene saimandi je sia korokba daily update do jodi om hai government job rogani thanghanke daily update ni no daily update do jodi roya ke brok lose laime om haita inke daily update ni om hai notification no brok je ke pan update ma rogu moni poresi website do brok publish khaige om hai ke apro pizza gai thangata haini bagai daily update inke belai ke important tongo tongno o jaga o update nugui manai government job nengtheng tei private job nengtheng tei school college om hai joto notification ro om hai daily update on joto ne rogoi ulo pizza gai thanga aproke joto ne nugu ko haita ani bagai ni rok channel bai jephron krangai tonglai ti daily update no video no jephro file hangke rok naya ni try kai di interview rok ni bagai buni rok ni koroya na teike tei government job rok ni koroya na teike rok samang om hai nai tugui tongke tei government job rok nai tugui tong hangke ku channel ni oni bagai pelai ke nangkong mani ingke tei government job rok ni kwbangma sok paijak tongo ang ni rok no apply khaimia khone bagai ni rok no roya ko tei SSC ni ingke 5 tarikh o sok painai ni rok nasing lai di ni rok no aprang ni rok no notification roi ronai tei apron simung ni rok apply khaimanai kwbangma no puji rok ni bagai ingke sok paijak na tongo om hai CISF constable oni bagai buni rok apply khlai di tei ITBP ni bagai sok paijak bono apply khai di tei CGL SSC CGL ni bagai admit card down khaina rai di tei Tripura rural development ni kaisa khakti sok paijak tongo boke kwbangma no post sok paijak tongo rok no notification bono roya ko apani WhatsApp group ko ongke roi ro hani je WhatsApp group tonai rongke nukna oro jaga ko kwbangma no notification post kwbangma alada tongo LDC tei pion rok ni 8 pass ni siming apply khlaigai graduation jora apply khlaigai manai vacancy kwbangma no ingke tei experience rok nangya or jaga apply khaigani bagai regular post ke permanent vacancy nomo ingke je somoyo sok paine aprang ni rok bagai roi ronai tabong ke je notification kaisa no koplo koi tongko apply khaimanai hi ingke te dok saklai jaya ko francing apply khaimanai online dengnai offline dengnai omono bu saklai jaya ko apane vacancy asuk jona najangnai te qualification asungnai bahai rok te tabo topic rok exam ni topic rok interview ni bahai rok joto no notification roi rojak brok publish khai rojak apane apply khaijanai roya ko ge je somay sok haine aprang ni rono nugui ronai nirok channel bai jephron krangai tonglai ti te nirok friends no mo video no share khai di te jefa om hai notification sok hoi tongke daily na update no nirok koroya ke ayani try khailai ti ekene nirok support borolai ti te nirok nim bagai ba belai kene mai ke nangkung mani nai ke tinin update aseng sinai kana rogo update magani bagai channel bai jephron krangai tonglai ti pungai ke search khainai di e channel Tripura job se hai ke daily na update notification magani bagai
ke tini update asang kene jotonw hambai.